Ndabasuhuje cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates. Mu masaha make ashize yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 z'ukwa 8 2023 nibwo ibiro bya Minisitiri w'Intebe byasohoye itangazo rikura mu mirimo ya leta abakozi batandukanye bo mu turere twa Musanze, Gakenke ndetse na Burera. Ni itangazo rivuga ko abayobozi bakuweho kubera ko bananiwe kuzuza inshingano zabo, harimo cyane gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Dore uko itangazo riteye ryose riragira riti: nyuma y'isesengura rimaze gukorwa rikagaragaza ko bamwe mu bayobozi batashoboye kuzuza inshingano zabo, harimo cyane gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda nka rimwe mu mahame remezo leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho. None kuwa 8 Kanama 2023 abayobozi bakurikira bakuwe mu mirimo. Mu biro by'intara y'Amajyaruguru, Mushaija Geoffrey wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara. Hakizweho Nzabonimpa Emmanuel nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara w'agateganyo. Akarere ka Musanze, Ramuri Janvier wari umuyobozi w'akarere. Hashyizweho Bizimana Hamis nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Kamanzi Axel wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Twagirimana Innocent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi. Musabyimana François wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi. Mu karere ka Gakenke, Nizeyimana Jean Marie Vianney wari umuyobozi w'akarere. Hashyizweho Niyonsenga Aimé François nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Nsanzabandi Rushemeza Charles wari umuyobozi mukuru w'imirimo rusange. Kalisa Ngirumpatse Justin wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi. Museveni Songa Rusakuza wari umukozi ushinzwe gutanga amasoko. Mu karere ka Burera, Uwanyirigira Marie Chantal wari umuyobozi w'akarere. Hashyizweho Nshimiyimana Jean Baptiste nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Bikorewe i Kigali kuwa 8 Kanama 2023 mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Iri tangazo rije nyuma y'aho ku itariki ya 9 z'ukwa 7 2023 hari habaye umuhango wo kwimika umutware w'abakono, umuhango wamaganiwe kure cyane n'abantu b'ingeri zitandukanye uhereye ku muryango wa FPR Inkotanyi. Ni umuhango wabereye mu karere ka Musanze. Uyu muhango wamaganiwe kure kubera ko uhabanye cyane n'amahame remezo y'u Rwanda mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga rivuga ko amahoro, umutekano, ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda ari byo nkingi y'iterambere. Mu ngingo ya 2 y'amahame remezo hagarukwa ku bumwe haranditse hati: kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, akarere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuhango w'abakono ukaba waritabiriwe na bamwe mu bayobozi, bikaba bikekwa ko aba bakuwe mu mirimo hari aho bihuriye n'uyu muhango wo kwimika umutware w'abakono. Bibutsa ko umutware wari wimitswe ari we Kazoza Justin yaje gukurwaho burundu. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates.